Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porshi phobe jem step hashulong tura but clear. Ko online 10 service center klayo an penia shushu yagashnat rekam jongka sasha maukhar kabulong ka kabu na benda ki khun samla pakin pentibit haki kam pen bhabre bat pennemen badru haka kam so jan penwandor ya kiriam ki ben haka program ka baret ndre ka shongkun managing director jong ko online 10 service center uba juban lak kharbi khiu ulong bakani gade ke jing plelat ban kintie ki khun samla dak ba betin lenti yaki ban ai jing hikai ban batai ki shibon ki lar ki lenti khnam bakin long ki beshlur ban jam shaprang hakikam ki jam jongki kat kum gasap bakidan bakin dobla ban yeng hala ki jongki kijan laban kedo baya ke online 10 service center laseng da uba juban lak harbi khiu ubla e no e ka kam sarkar house nam araja khapra namar ke jingyo i jinga jong u ye ke jing kerdo kam kerdo jam ba ke jing hiar ka yo ka kon kini ke degashnan a jing hikai ke basan jong ko online 10 service center ke ba a jing hikai ha ke ba bon ki kam ke bakin thup ru ya ke music school hangni hayeng jong ko YMCA mau khar ke dong ke beauty and wellness center basic training on tailoring but ke fashion designing course hakani ke sngi leidon lang ilawan pli shisha umdor trainer on basic tailoring and fashion designing imista phinong se professional beautician course trainer ibladon khatlais nam ha jing tibet hakani ka kam arngut kinoy kai put batam arngut ki wede ki beautician Relatif kani program kadai naga benta ke singa bakapang bakani ka office juga online 10 service center kan pleno kumni hakani ka singi ya fashion designing course nang tade ya professional beautician course nang tade ngin play ya kumjuru ngin play kan public beauty and wellness center kabade ruka center naga benta ban pelitian ya met phat ka jongki kenthai namar ka dei nam tagi kenthai nang tade haju ko poru ngi priang subhai ki anu priang subha mangan an ong pi ngin play ru ya basic tailoring course center last time hagas nam araja ka prang hak khat adri play ju but ya kan ko office online 10 service center last time ningkong da manga bat ibe inoy kai part time ibai kai po nongra itai di first staff jo but kajing poi stang jo ngai ko online 10 service center kadai hadin mangalai pi jingai bahai ya la ka jong gari ba ka rio hadin mangalai isi pu ni jing ye khun samla kai guna pan kepala panjur bahai kai tu buat balong ba ngai isai ye ka jing khulu kam kertu jam ka bani kong du kata kadai ka tim ka bani kong du ka jing jong ka long ba ngan yali ban ke tiu ki khun samla di house nam arja ka prang pidi bentit ko wai ngala dan shwa ka government ngala dan shwa ka kam government service ka ai ba pelong nga bangan resign na ka sarkar kadai nama ba ngai i ka jing kedrung kan ram ka emlang sa ka jing kedrung kan ram ka bangdei tangka haka shongsuk ka shongsingan ka ba kham e ha ka dei haka economy haka kiu haka her jong ka puli kan ni ba kham tam ya ka yo kam ko yo jam kata kala kata shibun yang jung perhat jung baka pelong nga ba ngan hiar samaran bangan hiar samaran kuma bangan hiar sekiri pai ba pe tuma kalau mentar ngari bi du pai ba hi ngaya yang kiri pai ba hendrei habang itri pada ka kam ni ai ga education ko pha tam jung naman kata katao ye big students nang por na shidong shim serious ka kam jung pi long serious ka time jung pi long punctual ka kam jung pi naman ba ngalaya ling ba bu ki jing ye kuma ma pi nang sang man mat tang ke ai ba pi mat tang le si kan dei mat jung kan dei baret ma handai ngap ne ngapu ka thong haladi bangan nang laban job shibun shu jing ye kan nang di ba ye ka tang nang kemen naman pi kam dei ka jing kemen bangan ka ba kemen ba su hai ka jing jong ne ye nang kemen naman bangan yo kita challenges ki ba thamai naman ki baret nang kwa shu ban yukun kuma nga ong nang por support habang mi sakmat ban sengi online 10 service center kung utang entrepreneur kam long bangan compete ikila jong kam te bang mi ban compete iki kasili jong ngami sakmat ban compete ikini ki corporate people buwana po Maharashtra buwana po Haryana ki buwana po Delhi ki buwana po Mumbai
Kibuan nak link saudong juga negeri India jungi. Ban challenge. Ye ki entrepreneurs ki jungi. Ban challenge ye kita ki khun samla singkam sinjam hapok ke jela ke jungi. Balik kita ki wanong try ke jela ke jungi tengok ni. Balik. Namar ba ni ai jam. Na ta daw habang ngami cemat ngami be dak ka be jingmut nganya khun. Nganya khun. Kemut ka jingmut jangan kalau ben bangan mai ni bana ba ki mon long try hapok ke jela ke jungi. Labun ki khap ka ba ki kena ki jungi ki sutu bakalai ngai. Kumangan si om kita kisah balang di bandar ngam ni. Kiwana pokok office jungan bandar ngam ni. Pet ngaruh ngadi beliau, senang beliau di benteng kata. Haba pikwa ada kati ngamun ni ada kati. Haba pikwa pulang ni ya pulang. Ini yang. Haba pisu tu, haba pikwa balik hai ke bang salang balik kati. Haba piyang ngak hok ke jishan. Ngaju om nak puas puas. Kau hok ke jishan kan long ke atiar kan long kata kau kasti ya dah ya kecil macam ni. Nama kata kau house nak macam kat perang. Asyik berada decision untuk klan mah. Badan nak susi bah menjadi dia. Nak pensusi bah ini bah ihman jual. Kumba pelagi akan use men haki lagi senang beralih. Ngami cakap buat banyak kuning election. Maaf ya, ngahaban mi. What hadu kata kerdan bukan ngahaban mi. Nama kemensian juga jingeli habuat jangan katnam bagai ing. Kemudian bagai ing bangakwa men penyesrut. Ka ing namar bangakwa bangan penme kita saihon belajar lip. Nata kataw habang kami cepat mentah hagari kom habang orang ikan firm ke online dan service center. Bon sim kibriu berkat bangalip business. Ngong ipi ladang ngalip business ngam dan kam ban penpau pertai lagi. Ngan syong na kawai gajika ngan chuluk bisa labya. Balikan ke tiubi kan. Balikan ke sedai gajing senupi. Habang ngalip business te chorose. Shubang shupijit shukiu lagi khet kali khet jeka pen biang ikun giti pen biang giti dalal jom kiba ai business ina hendai ya nang ada entrepreneur kekam sih sang ganu baret naik bahaya nalik ke service kibat ba ki sutuna ke service ko jom ki siu bahaganya so tinang ta tahu one arjara pong ne open sing ke computer classes ngapami computer classes bila ni ke risk function ki entrepreneurs pun sin ki sini ke risk nang ada ka economics background bagi nak kai jungi ka assistant teacher jungi computer really nak economics background ki bagi nak economics background just to how we entrepreneur we tahu brio ubon rai ki bat maya box society hak em nang salam ban na ibong new jungi research jungi ketiu baik entrepreneurs wa ban le thamai ki box society ka jungi hapok ka em nang salam kabiang dan ini nak melakukan kreat dan tertaruh di abu saudara ni dari ka fashion design course bagi pembimbing nang tadi ka professional beautician course kumba kalau mentapi kena juga professional beautician course pi dan uniform pi maintain ke lisensi ke jompi nang tadi pi maintain professionalism ke jompi nang tadi ki fashion design course ke jongi publish punya pi nama pi kita di students ki bawan nak basic tailoring course mentapi ki ukertan ka fashion designing course bagi pemilih by September or October kumba ka tu ka yes mi kala ka ba uji minister ula pagi bomba nila ban demand kanu ka event na uji minister ngiru gin le kong ka online service center team bagi kena ki jongi baro gin le ban ong yo tau uji minister jongi ba ngiru gin kam le ki event bagi gin tiu kena samla ki jongi bagi gin tiu ka sap ka thong jongi fashion design course ki jongi beautician course jongi computer class jongi music class ki jongi nang tadi nalo kata bring gidan ki coaching classes gidan ki tuition classes kum ta ki pun baga kam kandi kalau ngaji syahadat ba online kan service center kadon hashlong kadon miglia kadon ber owe gari india ban promote ban motivate ban inspire ban IMC ban encourage ban equality ban guide ban counsel ban ya kata nanti syak ki job ni kun sama baro chung kari bekerja di bujung tinggi dan sultan hadu kata pindakan mau yang ketika Perdana Menteri Ujwala scheme hagba kidan ki news media hagba siru kumnu ki student jo online training service center jo computer classes kumnu ki yo kan try hagba do tam nang ta hadin jo tu ka LPG ba ka Indian Oil Corporation visit na ko perthai sya ko perthai wan men kindu iba ajuban ngam kwa bangan chung sorang jatan kiwan men kindu yang ha office ha open thor namal ka main office ko jungi ke open thor ba kiwan men kindu ini nama kiran kami ada guidance ke jungi nama ngi we are already into the IT service ila dan pa ka techniques ila dan pa ka skill hal po ka IT service tigi kena ke jungi ila yo kami jam ha tu jakan
haga LPG itu pol bakabu excited jo kia pola imra nang ta hadin juga tu bre PE ni begitu CM connect kepada call center ta jo chief minister tengok hai itu ru daga baburam kita kibri kepada di agensi jo chief minister kiwan men itu yang tengah ham dong ru yang mau pi ngang ham dei ru yang kirang buun ki ki bakum kita ki firms ki private firm ki government departments pat kum ta ter ki buun ki bang ngang anum la an dik ni berokat jaga cingiri jong abat ki basic tailoring kaya ka course ni aji kay na ilang sedang nagsu igjan kumno bikin yo ikakor kumno bikin su igjan bakin su isapti long na bat kum ta kiwi kam ni bede ba kam sedang nagsu igjan dia ka ba akar ka fashion design ti kani ka course pat kala ham the ba kala ham advance banya ka basic tailoring ti ham ni yo ban ni kay na ban aji kay na kumno ban panwandor ban pan itna show igjan ki bagi hisu te kuma fi I ha jok bam ta ba anda ki kwa ban phasu jan ti ki let pech ki briu wa ki nong su jan ki ba su igjan ki ba kham phla ba ki ba kham pher te kum ta hi kani ka ko su kani le ban ni kai na kumno bakin pen o strong ni ki khna bakin nang ban su shu igjan ban panwandor ki jan ki te Haswa bangan syong ka semua bangan ai ka play ka bakang pangi iba cuman nak bikin iba play ka training center ka balong kalat ngerti bagi yang ni bagi ai jing ai kun semua kuno ban yang jong ki jat ti nomor kumbang imla benda ni jing sha ba ki kun semua ka ni jok ka bunta ki ma ka jing e brio kam yo jam ti lingba ka ni ka ngit ba lingba ka ni ka training center ka ba bakan ti lat ti ki kun semua bagi la ban yang jong ki jat ti sei jong ki kam Teling bang ni kakruo na tempat pi pun samna bayo soi jonga bakin wan ban register hakani ka training center juni bakin pentibet ye lebih hakam soja te khna bakin shania le ban depend haki ki we hindri bakin yang ki jong hijat te na bata kala we ki jong ki te nga ada trainer jong ka beauty and wellness center te kajinya kendu jong ngai seru kalong ba ngayu I yang inspiration jong I ngala experience mentah bantrai beautician kalau long hadu kat license ngala experience but nak kajinya kendu jonga I kalau kalat ka bau blei ulap li nak benta jong piru kunjo ba anlong kalat nak benta kisamla ba kisamla kinyo kalat ban yo kam yo jam ban trai ban yen dalam jong ki kejat de mas ngoban ayu iblay ba ulapli yang ni akan dikalat nak benta jongi te kani ka beauty and wellness center bali yu bangi ayu ka beauty and wellness center kadai ba kani beauty and wellness kamot ka jingkon jingkia ndai ha bangi perkat mo chapang di perkat chapang ka jing bahabreu mo bangi de style de ang take care usnyo take care ka skin te kani kadai ka jingkon jingkia beli yu ting ting mo imi yang mong kadur khmat chami ting ting kam dei bang ni kwa bang ni le style ting ting ki briu em ki sai perkat lakla dan ni le style ki ong hana ba kadai ka jing kwa ka jongi ban le style hayeng mo unta rei ngan ong ni kani kadai ka jingkon jingkia nak benta jongi ting ting imi kinyang kadur I kwa em mangin khoi kadur ka jongi Hakani ka pon ka office jong online service center mga yadi managing director jong online service center ringkan pergi staff jong online service center dapat ka fashion designing course kumju ka beautician beautician and professional beauty care and wellness center ni declare bahani ka sni la play yakani ka center ka jong ka fashion designing course but kan beautician course kapti ali and celebration for the grand opening of the fashion designing course and the professional beautician course. Ani. Okay. Hak tinggi memang. Di Hakani upon office juga online service center. Mga khamtam managing director juga online service center. Ngadap da kajing kemen ke bakrau ba hakung kani kasni ngilala ban officially ban play yakani ga fashion designing course hagaba imis lawan play shisha ongdor ilong I trainer jongi nangta hagaju ko por ngilala ban play ga professional beautician course kabadan ru juga por ya training center
But haga jo ko pon ngila peliru ya kani ka beauty and wellness center ka balong kum ka beauty parlor na ka benta jong pi paro ki ba ki bala ban jo i kani ka kubor ka benta ka sni. Di na ka liang jo ka office jo online service center ka kitbok ki yang ya baro ki trainers ya baro ki students ki benang join ja kani ka office ka jongi but ya baro ki ba ki ba yo i kani ka news channel ka jongi aya kani ka news ka jongi but bagi nang laru ban kentiu ya ki imlang ka salang nang ni bat shadow ki pom chukut kublai shibo ni pi baro